Nti Agya Koo beda enya se de ekura me no not at the base ama. Want me nya. That be. Some me to ofidi kase su die. De metima ka che won se. Me nko below Agya Koo level no. Kwame, ye de dom ene ye party o. Ye de dom ene ye party. Na Oti Bonsu se menye ne class. Eye nokre sikam menye class. Betimi anye sika asene. By Oti Bonsu nti ase ye se wo sene medidi amesene ne na. Mi wodin sene no. Now, no call the base part anymore. There is a serious confusion. In fact, there is a fire on the mountain between two founders, Agya Koo and Mr. Dr Oti Bonsu. Omu and the founders of the base political party now. Omu abenya clash. Oti Bonsu ako grant interview. Bima hono wakan simbi. Ama Agya Koo kwa pa wase ontiase. Ono so abeto to be Eddie Amane no. Memo nchirimu no akere wadwene Eddie Amame. Ewo comment section. Aha PENYAH Block Media. Mesro ase ani di mu. Obe like if video no da ma subscribe button somebody click the notification corner latest update somebody chere wadwen da mama e will comment section oba so a no check for eje bi ahye 81.6 in fact it has been an interesting year because year nyina wa hado MP for call omu promise aviated 1st January 2026 you know any hu how we see call about me and rain but we really hu say there be as from the camp of the Kennedy no some attacks be eba hono e ho hu say as there's been a formation of a new party be as a team who be a person a MPP nimu from the camp of Canada compare Japan because they had pain in them. Say almost candidate and because of that they felt said that they can't throw their support to Baumia and because of that now as a bimo makumi me say yes almost come one bomu and yes a mu yeah you be Emma Horn omunina statement ever than they say Ghana first now no they can criticize everybody. Both Mahama, Baumia, and the MPP, they think about Ghana, not a party. Emma almost at the agenda, they said, we are building a country, not a political party. It's not even cry like you say, said the name sequence the answer. Kennedy accomplished a Japan, or every party anymore. And one who said, there's been a formation of a new third force. And the base. I said, I started on the internet. The base, no matter so Ghana first. I say, almost so Ghana, okay, the base here. Now just so Ghana first. Emma ebeye bebrebe eti bana so hwe omu di animu a eye Mr. Dr Oti Bonsu. Oti Bonsu so na oye owo Kennedy e camp but he was also one of the financiers of the MPP. What I say Oti Bonsu ana edi animu ana Agya Koo e ka ho and no Agya Koo so no ye be ko promise mu kra no ye won say o drop enwom e de ma Kennedy akomprekon e Japan eti na be say say Mr. Dr Oti Bonsu na owo Kennedy camp no wate ne ho Agya Koo na on so support Kennedy on so ate ne ho ama say ohwe new third force na omu form na the camp of Canada compare kwa Japan omu na yes adwuma entin now no should we say Kennedy and the party and answer day but Agya Koo be set record new straight the party na ya form no it is not for himself neither is it for Kennedy compare kwa Japan No cre ofie du ni Agya Koo ene di obi baka se na Agya de den ne the base third force bi a mlantie ne mabawa ekurimu yakeke ho obom na enye kuo baako ekuo ayetete ne nketenketi bebre bidom MPP bidom NDC ebiko alanchemate ebiko PNC sankuo no nyina na yahwe hu ne se esese yakeke ho bom firi se yakeke mu bom ne emu yedu a yempanyimfo yi woman ni beba ho so free say ya na akoye tefra hwiase wa na ye ya obebutu enti etoda bia ya na tirim de kakra bi enti no ade emnante ne maba wa ne kan nheda empusuo enti ne ya third force oba ne de ombe hu se the upper mombre ya oje wa homia enyi enti wote ya na esa meme de na me pese magie di na ma bisa shaibu adan mo test what test na ali yen kwara am so yen kwara say am bisa na question no so me afam bisa question no so you didn't come off phone so afine eti the base last 2 weeks na me test yes mo koye say launch no say wan agura me so ma print t-shirt e de Ghana na tum microphobia mudi akotene pa microphone for manuma sem nia agro MPP amanyokio mudi mu akotene pa the base na hey am nan chere maba we de na asi
wo titiriw pa kantamanto dwom yom ka kire mo titiriw ne ye bebo san koma owura Kennedy wo kam wana wonka ho yo minua am say to abawie ye ya yewura Kennedy central for calling chain o ka kire mo say wo wasem bi ka echire ono kura wa bere yeti asisi ya wo ma abonten emfa mbeto central for anim say eye MPP amanyoku no wa firim anase wo mfirim de ye kura de ye onimu ho hwe na eye the base Ghana first me ka mpanimfo no bi ho a ye bo eye the base Ghana first no ho dewuro eti ye kura ye nyina ba bia se ye wura Kennedy Japan o ka ho anase on kan free se ye de ye se ye boaboa sebe nya ba akofo nko na ne abrewa ye wo bi wo ha ono ankasa abrabom ne nya nkopon ama no sebe nyansa watimi kura di ntoboa bi adwuma afa nipa bebre enwuma no so ogusu ofa nipa ogusu bie bi kan se nipa we onye professor onye lawyer ye mana kwanya ono betimi ebu ma ne fi se ye kwa ye banyina o mai betu atwi ha be ye bibia ye adwuma melante ne babawa o mo wie suku a ombenya aye eni nti na ma enibre ediba melante ne babawa so nti ye wura Kennedy Japan kra de ye ntene nka na one yesu eni nsa wo so bia se ye de base no obebem na mom ye boaboa no 16 regency ni enya ye dom ni wia ya ebe kan eni apenipa obedi eni mu a ebeti sabum na moye no sana ya ye no what I say obeka say it is not for Kennedy Akompre Japan mewa na Agya Koo so di nka be kan mre bi atwam se ono no ba bia Kennedy Akompre Japan ejina no eho ena ojina. It is a now though the new party ye who the leader there but enipa bi omom bi etimi amu ehu nipa omo hye akire ba na untimi enka ne kese because untimi nyina asmo bi aka no enu aso efme decide ene na busia enche ne hu se omo akoye launching for that new party the base no omo ko launch ye ema you kana omo eye street walk e wa Accra mountain so Ejene so nya kwanya na oturo udia let's now say mama di ho dance ya kire unia di ho dance ya kire o ma me na ba bia ko fie du mi wo bia no aya na ho ye den ayi ho na ya papa na ya ba wo se mi tina me kasa se bi mi tina the base Ghana first the kuanim the base Ghana first the kuanim no ahane papa me just say media oba ko ba bi enye e to da na me so ko be shia brantie na sabe do di bobo no ho bra ama bia su fie so wonya no de ni ti ahye no de ni ti ahye ababa wa pese e bi bra we shire bi ana wo ko kan si abai Mosia keke o de be shabla ba se o be ya onye obi school no sa dan ni mami obi school no sa dan ni papa mami ni te be ma no yenso o mu ni ho na mami ni te be ma no yensu o free say ono nko ade e nenso so e yo ma bi aya de ye free mu ye chakra free say tata ye register for Emma, ye for mu si kwantire ne no so a ye nko e do so ye betie si e dai mu nyina tini nua no maami e be ye kakra e ma banifu aka ye ho a bibi bo o ma sere ye no mu nyina ye adwuma nya bibi nti ye tini fo mu din ento e da sese no eni ma se mo ma ka kire ye e fa e ma ho
e was na bibia e koso ano bibia ayede just omu start je dom omu just omu tenyan say omu beje Ghana every both MPP and NDC nsem na omu abeye oman enu yi etin pebebe twen say ene hwan party no hwan na moti dia ma no Dr Oti Bonsu no ono na be flag bearer anase dey eno ana Dr Oti Bonsu ebe sign say all dey on dey ono no he's not but the entire motor party ni say ono no enipa wa target wo mu businessman either Canada compare kwa Japan anase Mr. Ibrahim Mahama omu mienu omu businessman in Ghana omu impact in this country well seen eti omu bia eba dia omu the party be hye nsa na walidi party no ejinoma Ghana fo nyina anya MPP fo mbofu so ka say MPP fo mbofu dia say bibinti na me sa ejinama Ghana apenisia o man Ghana di samre say yakoye no me abeya hye yakoye no me abeya chi ya try lawyers ya try papi by and try businessman by a businessman ba kubi ameba say Ibrahim Mama say Canada Japan wo businessman bi ebehwe say dia na otimi dia bo man Ghana ya o mema man Ghana mabunu ani da so ma o monya adwuma ye eno ne hia ye enye se bia wo lawyer bia ko school wo de ye funu ne namntina ye the base ye ba se mabunu ani da so ya mabunu benya adwuma ye eno ne ha ye etina se mo de se obi bedi mo movement nanim kura no a business people na muhia wo mo ye hia mo try businessman ba kope wo Ghana ani ahwa de etisa ankoye ken kura no a still a businessman must lead the movement you say sister okwa wiase babia business in the country no ema na ebi mukura ka se oba Ghana hanama adeba kwa yenim rebase aside eno no yenim any other base ema no kwa Dr George and I say Mr George Oti Bonsu ebe defend because obi ka asem na nkora kasa ye wo the base as a political party but enye rebase or say ema or be clear almost say ma ayi gra yi anamo ni nyina wo Kennedy camp gra zie rebase sticker what me pacho obi ti say sticker me sremo obi a oye MP ya o parliament o de say okasa mo hwe de wo okasa so onu mu wi o mo hwe ne kasa mu behunu nti wo say ye wi base a bia bia ogina na ya so ndem na wo kan a se nka sabio na dwene da ho onu nyansa nka obohu se asma wo kan no o wi ye no bacho mo ade asma wo kan ya no me de actually no bacho mo omo MPP for emo ani enko ho na obi a wo sese eye wi base afi wo say MPP for MPP for omo nyamra menum wi ana just as the media no so no base vibe no e was slow be no bia the base Ghana first and then people can say any MPP agu because MPP members na omo na say ti omo ho say the UP butterfly ti ne ho no say bi na be say enti no e be affect MPP drastically but na be simple defense there be butterfly ti ne ho na nkosi aga it the base no engo nkosi aga obeka ya Agya Koo etisi akra montene so street walk na street work nechi no ana Agya Koo beka so the base no eni say ye no office any ade tena nko na mom no yentinsi montene so we should go out yempie yenkodi na mdwomu ko convince mamefo ne ade why they should support the base na that interview na Agya Koo grant ye no eno ana Mr Dr Oti Bonsu okopiemu on UTV nene okotrechre the reason for the base party no baby on the party no efa any ade na ho no ena okọ reply Agya Koo se omuntinsi from
na omunko ya na okọ reply ni ntia me kasa mpese me de me okọ boro no de o kan nyina na ento sa me sha ase no mu se nipa do Canada a compare ko Japan okay nti se de ma for do no die nti na o mo do no nsem kan ye mu ana se we ya se okọ konfano chi no konfano okọ ye cancer for se no okọ ya ma wo mo okọ tamale okoto we ma tamale hospital okọ 37 we see hospital ya cost advance $6 million mene ko voter region ekọ ye nsase okoji ye mene me ko ye ya obeye tomatoes factory e Ghana ha ya oton nsase no oho ti papa we min man fa ne timu adwene we mfa nko asama do ansa na ya kai no nti made the base of Canada akompre ko Japan na mka che me fan raising timu no na omo ti ase ma me okay nti omo ti ase ma me na mka sadia e ko omo ye ni na no omo ka mum na mko hye omo Cape Coast in Kabomu. Okay. Kabomu no na ma Canada no mukasa se ko wina makambom. Impese see ni the base of Canada. That's an base movement. Okay. Dina na ma form the base no that. Okay. Nti omo de na I energy opmase. Agya Koo mu de no. Nti am because of Sadia Masidi mo kan nyina mom di ade me be kire no obo the way am ye chance ye wo the base no ahodo more than 100 okay and nyina na gie towards honorable Kennedy Japan yes nti me be kire so wo hwe me phone so a oh mr ade bia awe ho se me na Agya Koo be kokopra ade ho se no da bi musa eni nyama so make kire wo no they would be but your come phone so now come phone so private but say we are seeing who say be am do no say me sleep obi asema na me penasem okay every second bia no word here ba me phone so no say bia uka say bi o MTN na say uka CNN kwana omunya course of me phone so oh okay until every 2 days biano e derete na fofo ba eba nti mpa cho me phone ma obutuma koso hwe nyima e ba so every second bia from now to 8 o'clock yi na nam so kosa no do hwe bi dey 1000 something nti me a group come ho abo we realize Agya Koo me dia na me de ma kafra yeah oh na hwe you the base bantama you the base whom you will be the base away for 2020 and can you go from one yes central from okay the base but what they call the base more okay nti Agya Koo be better enya say the kura me no not at the base ama ontumi nya that be nti no ko meeting no kuma say but omo no ka omo ho bomu ebe ka the base ne ho ana omo ka ho ebe ka ho no de beto wanim so say monko register eye the base no omo ne ko hye omo Asante region no me hwe omo adwena omo de ba no a me hu say no ade we ni kwase de hye nipa ba ko fo nsa na adwena te say adwena no ono obi hye so already no okay na hu say ono kwa yi di nti na oba ana say o man nti na oba so wo say o man yi di nti na oba say wo de hye nipa pi nsa en fa nse ono nkwansa na tama wo mo no ba ye na wo ready wo mo no uhu se na di hwan yi di nti na no mo ba sabe me to ofidi kase su die die metima ka che wo no se me nko below Agya Koo level no ba me hu se nye ohwe di besi akiro no ye mpenti o mo nto mo boase na ye fe bi bia ngu fom okay ele gu fom wie na se ye register wie ye hye ni ma se sabe na ono ekasa no Agya Koo ka che se yensi fom ni enko fom ni enko ye adwuma na ohwe na ya okase na no na yi mitie ye na se Agya Koo kase okache na ya kase se me be kuma se wo mu tumanim se yensi fom na hombo be na wo ya wo di si fom na se okodwum okonanti dwum fom ma no so ye bojo so Agya Koo a ne no na wo di si fom no die na wo jabu si fom a wo ya masebio yasi fo nyina hu se ade a wo ye no make sense nti won so ne ho ebe ka ho eno ne hia
and yes say okonam domini aboje so Agya Koo ye ko concert na bibia bibia no obi aka ho bi na yeye ihe mason ihe carpenter say ukokosi dan what is obi sidan sorry I was miss dan bi ukokosi architect nti no won say dem no mo ya nye sinitwa it goes beyond that unya engineer unya mason carpenter unya mo nyina ria no won say na obisi no toaso miensa toaso nan ya na ho ne so yese ahobɔ bɛ na waye ansa na dan na wa hyase and so take that abro na ma cross say you see from somebody like me say Agya Koo see from tin na see from be di wachi e wodwom me level no be ko from enti yese e di bibia to say Agya Koo nkrofo e ba no mba eye wo so nkrofo e ba eye lawyers e ba professors e ba kwa bes na omunya obi e beti ase enye se won kwa level no na yese ye de yes saade no but was form for no nso nyina ka ho o metem se o microphone no e ba eye ba lawyers so concentration in say eye honom ne nkwa so wo de ko say yes form on kwa so on for nima hu form a sebi o enim di fobi so ho e ka say legon fobi ewom professors wom doctors wom omo so omo nte di Agya Koo mu e kana se esa omo so e be hwere wo mo ti nya omo nya ne ka ne nya bo mu wie na so omo hu se nyema the movement e degu kwan mo no ese efata oba wonso obi bu san se doctor professor de ntina oka de okoka the movement on on so hu se ade ono odin ho ka no it make sense and san on ho ka ho ese o ko bosse se be ko dwuma konanta achache obi ase movement ya sister enye sane de ya de nti mo fa nto me hihye bibia ni se so kwa wa ma approval so mo nti wo mo motene ko market na ko na omo peste omo de forms kwa ba mo timi stop wo mo se forms omo de kwa bonte no mo ko na se ko san wie na obi pebi yes obi pebi a na mo mpa ne ya ese yenye se forms no se 2 million yenye 2 million ade chia amanfo ha se my office asante wo jenkwa yenye office 13 wow ya ba ko no metua ko ni nyawa amanfo de che the base me no ka say tamale yenye office ya obi de my 7 bedrooms free hold yenkwa na me no mo kan ho asem sesi a say ye kopeska de ma wo ma unka forms ya say me wasai kan say obi kwampo ba mo office wo ba be performs we yenye bia no nti wo yi secretary ni mpo edi ntina medi na ya okese ho ya no o ka se mi se akrafo no so e ba kumase no o mbe ka se obi ba office or performance one year been because me na di esa na Agya Koo ntina obi a o se o si form enti omo ma me bo enti ma wo ma we yi o modi no mo free akra e ba kumase be bo executives no amane e na omo se ne omo so omo ntia se ma wonyi wo mo de sense no crest forms no so bi ni ho entisa da bi entisa na me say Agya Koo ka so musi form no usi form ahombo be na o ye de me kan so na bi si pepe onya ahombo bia form so asa obi ba officer was forms ni ho na so Dr Oti Bonsu me ka ho na say am plan ya ni pass do say na o so baba do mo ti baba be shim na say am plan ya de na ye say about say ye concert ana da bi ti mo to boss ye fa bibia nwu na kwan mu na so bia ba onye ye sister once no ne de nti wo ka say honom na wudi na yaw kese ho yaw no nti ye hu ne say enye wonum ne be ka say forms no asa Agya Koo mom ne be ka say forms Agya Koo ka say no na ya kese ebusa no first you know o ka say o ka say yinsi form na me mpene mi yinsi form sisi ya okay enti wo nchire mu tu no na as you san ka say akrafo obi ba officer obaji forms na forms so asa ena make side on secretary so on transit wo yi na di enti sa enti ho no obi say Agya Koo say na obi a ono say yenchesi form no ya wo mu ho no ya crowd say o say forms so eni ho no na de o kan sense be na wum say wo bo ho an say o mu ho wo ni be ho say yes Agya Koo asmo kan en kran say nyen kore forms asa also to office meanwhile so say an wo kan so enye wo na wo kan say wo mu ntinsi form nti me wo say nimdie no e wo form e wo ho nti sadia ye 9 committee ya o mbe
Lydia, ye say, we need chairman, we need secretary, we need na omankasa you leader. Na some yeah the base movement no. And in the phobia we chair or more eba. Now say we chairman and secretary to see that's what china obi only this thing Dr Oti Bonsu ba. Say the panel obey den aboye. Some mobilizing the penny answer. And sana yati asi for more say the Agya Koo eka no. Oh, can't start say much or muntiasie. Oh, that's a level of thinking, you know. Please. I will form. Yes, yeah. Any car here boss you need yeah. You mukosho mukumasi kran said you mukosho mukumasi kran first day kran so kran come office kran menye bia no. Me free office one am ka say no, nti say go be back. Office here say here. That's what in so kran menye bia man o di no said you we fit touch mine no ba. So obeji forms oba kran so kran here. Nti me free one am ka say no. Sadia me ba menye so anam nti munye 10,000 to. Na na mo fa nkoto nsuo na trans ne plan nyema ne mantino so obi a wo so mo bi a obetuma bo bia no na me so mo hwe this me so mo hwe no ska omunya tutu omuto mo ipa ti ni nyina wo ska omunya nyina 900 Ghana cedis na sister you the party money eh asana me 10,000 wo ho eto ho nti ho na which is Kumasi asem na wo and Mr. Agya Koo eba mo say almost Mr. Agya Koo 500 Oma Kabira 50 Ghana 100 Ghana one city be yes until me level ina you knew maybe I say you nema kwa abonten nti moto boase ne plan yansa na reply we na busia anye Agya Koo so de eti no Dr Oti Bonsu Agya Koo nyina kopie mu Lawson FM na hono no ya tournament obi ageka ne de tu ba no muza e ma Agya Koo ne kan re na omu ebu ofu pa fa asem no world cup a you hear ezman Agya Koo kan ese woni eni se ka kire Kwame ye de dom ene ye party o ye de dom ene ye party wo se me mati esi kuroma manipa bwaje me so a me twiro din a me register nkrofo din enye no nimum ye ntena se na obepeke enimdiefo na wo de yaba be ye party na enimdiefo no ne dignities na wo kane emu ahe na ye a wo musi dwom ekokoye campaign Kwame me pese Oti Bonsu ti ase ese MPP yewura na nado danko akufu adokura no o man speech no obo Agya Koo din yewura Canada Japan a wose wote party amano no wonim se de Agya Koo tie abre nyina wo kamasem e wo ne nkomodiem na Oti Bonsu se menye ne class eye nokre sikam menye class betimi anye sika asene by Oti Bonsu nti ase se wo sene medidi amesene ne na mi wodin sene no fi se ye de meni Oti Bonsu kogina bonten ha si ye ma obi ye ma ye mienu ba bi nhye no wo ba Oti Bonsu ombesi na bo akuno akoma me papa bi so ayeden ada na mimi wodin mi si dom ni mi nuano me maame no me papa no sebe woton na de apede obedie na me kwa ha na dwen a kire de nti ese the best Ghana first obedi ye chi no wo se nye sa na ye no ne mo betena dem okay office na uwi a abeka se wo ye political party na base ni kura aka no wo ye ne sen me no malam tie me say Kwame Franco aduma we me chance ye nyenne enti nyeje me why me ni ba bia free ba say wonim say me wom dadada enti no enyeje me ba me kire say so ope ade kokwa hwa ye beti damnam ahaban de akire the me say enyewe asam kura de e wo court ye mohun kuro e wo social media nti wo de ye de ama lawyers nese meremu no obi company otimi wisu a obeba kwakira ban Agya Koo amuti ye ni 2 years gwana ntokwa da bi o fa kwan bi su a o da ne nkwanta o de na ku a wo de abatu dwa se enche kura wo de beti asore anamuni wo see obeti the base check oh me pa chew Kwame I know eti no kura no wasama ekuo no ubo cement dawura ubo paint dawura
mon famra ye apostle Kofi Agya Koo na ye be ya advertise mu ana say ye be political party kwame bank account your treasure you see e kwa register ekuo no edin momo a o se da mempre and na that's sa be omo render account to da sika sa render account to da na no ma dia sikani a wo pay sika say aka ye nya fo mpe sika na so se me nya ne class a enye account ba ko e so platform say wama akra for 16,000 for CCTV camera or the acquire CCTV camera bobo ne dan ho wasi wudan kwame ade ba ko no kura se meba o ekuo ni hia wo office bi wo shashi wo wakoyi wo mafiri wo de oba wo bedin nim amakuo ni sika se da bonti o munyi nkira no eya ne yempe se ye de anu bekeka se CCTV 16,000 Ghana cedi. In fact, there be 16,000 Ghana cedi. 150 million. Meanwhile, even just 5,000 crack of printed forms. Usunya na kwame tie ha na ya me pese ha kwa ni dey Oti Bonsu dey o say o dey bi was say kwame oh masa mun pese me kasa na was say wono nso so te say ya na mum ku owura na aba obeba be yisika obeba be yisika that's what you said kwame ma me say fa ba ko so there was a new party I form here. Yeah, the beef and violence. And extra party in Funuma, a best in MPP for violence. Chedawadi of Mamma ever covered that. The best Ghana first. I PENYAH Black Media. I grab.